since 2019 till today ntse ke se sharpo guys. Reason is because he ke lebela di followers tsa ka tsa TikTok le tsa Facebook le tsa YouTube channel ya ka. Tse dinyane ke tsa YouTube ene ne ke khopela since ke khopela I mean from 2019 till today or ke khopela at least le subscribe ke no kra 100k subscribers se fela then ke tla ba sharp mo moyeng like that's my dream. I don't have any dream besides that one. So ne ke khopela guys or even though you can unfollow go TikTok la tsa di followers tsela la disa go YouTube like ke tla ba sharp guys. Ne ke khopela tu like ka pelo ka yotlhe khopela le mpulele mpelo le no subscribe le switch on the notification bell ba fethu ke re ke a le rapela bana ke a le khopela go re ke ikokobetsa ka tlhompho le bikokobetso bana beso batho go phuthana one day le nna ke tlo ba successful and lo wena o subscribe ileng o switchise on the notification bell, you will be happy knowing that you played part in my success. Ke a le khopela ba fethu ke a le khopela like at least mbie mo 80k subscribers ke tla bona re 20k subscribers la ke tsa kae ke a le khopela ba fethu gore ke a le rapela like yo modimo kore from 2019 ntse ke rapela modimo ke re modimo ke a khopela ba nthuse ba subscribe ko YouTube channel ba no ka re thapelo tsa ka a di utlwa ha le so ne ke rapele lena badimo ba ka modimo wa ka yo sorry guys sorry ke a le khopela ba fethu gore like a ke itse gore ke ireng gore like ke kre gore if lo o khono follow mo Facebook le TikTok or ding it's very simple, just go and follow like I it's even 2 minutes guys gore ke a le khopela ke a le rapela guys ke a le rapela bana tso batho ba modimo gore motlhabong ke gore le ka no ba 80k re thome ka 80k ba fethu kunzima ke a le rapela batho ba yo lo babelwa ke a babelwa so la ntshepisa guys or le ka subscribe khopela subscribe ni switch on the notification bell bana le liking like gore ke motho ka lena guys ke motho ka lena gore ke sa o polano tse ke sa di matric ne ke khona o banka ba re ke ding di morning study to shoot videos for at least ifene tsa ka di khona ba entertained la ntlhalwanya so le ka botsa ma teacher na ke tsena go bona ba tlo botsa re mabonyo go na sa tsene di studies that dina docha ira metlholo yotlhe which is true ba mfa marifi ke sa tshwere marifi ya teng di sipi ne ke sa tsene guys ke at least yon tshwara ke fepe setšhaba se sa issue se ka di video tse matla ne ke khopela batho ba modimo ra wa at least nyana le nna ke be ngwana mo like 100k fela subscribers fela I don't hate guys ke le rapela gore no nkwela motlhoko ke ngwana mongwe le nna la mpona ke nang ke tlhomisa pelo bjang lo ota ke a ota ke tswa ditedu ba fethu ke le khopela guys gore ke le rapela mo yo ke le rapela ba fethu thank you in advance go ratsa modimo ke a go khopela Jehovah in the name of Jesus bless every hand that will subscribe and switch on the notification bell ke le khopela ba fethu ke ngwana o mongwe le na just lo ka botsa family ya o tla subscribe ke tlo ba sharp gore at least pelo ga nke be sharp man ke le khopela ba fethu ke le khopela guys in ene ke le buditse gore re ira podcast eo re interviewer everyone not just the artist fela because of we want to give everyone spotlight la bona re ngareng gore ke 50-50 ga mina ga yena ga wena ga mina gore a gizela ntshwara na for now ntho re need fela ke di followers di subscribers and everything re khona o shoota episode 1 la ntlhalwanya and remember gore hence barking mo go yetlo shoota di episode 4 so the one that is going to get the highest views o tlo win something so like bona this thing like kore nkareng la ntlhalwanya ne azanga ira ke man le man this thing azanga ira ke man le man I'm the first guy to do that guys ne khopela at least le subscribe or le subscribe le ka mkho le ke posta di video podcast tseo di khono gra di views le nna le khono gore like ra tsosana guys a ke sila ntlhalwanya na this will be the first podcast in this world le go di conference dingwa singe ba ira se ke ba ina ane na ne ke nno mathomo ke le rapela batho ba isho ke le khopela ke le rapela o le rapela
ke tshepile lena mfollowing mafetu follower mabonyoko ba le gore ba nyaka go romela di-donation di account number le tla commenta le account number ke gone o tseba re a le serious le go romela donation for this progress that we are doing. Yeah, le di-sponsors ba le gore ba nyaka go sponsora the everything my road to ba le gore ba nyaka go sponsora my road to 100k subscribers. Di-sponsor, don't be afraid, come, itlanga bontši, itlanga botlalo. Support guys, support, we love support.